Biranje pravog lasera za podmlađivanje može biti zbunjujuće. Ima mnogo opcija i svaka obećava čuda. Danas razjašnjavamo koji laser je idealan za koju indikaciju. Twin Light laser, pravi izbor za dubinsko podmlađivanje. Efikasan je za bore, ožiljke i tretira sve slojeve kože, stvarajući nove kolagene mrežice. Frakcionisani erbium laser namenjen je za manje nepravilnosti na koži, osvežavanje i ujednačavanje tena, kao i za tretman strija. IPL ili Lumeka laser. Ako su u pitanju fleke ili oštećenja kože od sunca, kao i za lečenje rozace, IPL i Lumeka su pravi izbor. Ten postaje ujednačen i svež bez invazivnih tretmana. NanoCool laser. Namenjen je za sve one sa užurbanim tempom života. Zateže kožu, uklanja fine bore i daje osvežen izgled. Odmah nakon tretmana može se naneti šminka i nastaviti sa dnevnim aktivnostima. To je jedini laserski tretman posle koga nema potrebe za bilo kakvim oporavkom.